Radovima na izgradnji kružnog toka kod železničke pruge prethodile su aktivnosti vezane za uvođenje izvođača u posao, objasnila je pomoćnica gradonačelnika Vesna Lazarević, obilazeći pomenute infrastrukturne radove. Ono što je bitno, pre svega trebali smo da rasteretimo ovo mesto za uvođenje izvođača u posao, a to smo radili tako što smo izmestili 35 kW kabli i 10 kW koji ide u samu prugu da bismo rasteretili samo mesto izvođenja kružnog toka. Zatim su Rasina Energogas sproveli mrežu između ulice Ratimira Hercega i Železničke ulice i vodovod je imao veliki deo svojih poslova ovde u ovoj zoni. Sopstvenim sredstvima je uložio izmeštanje dve vodovodne mreže, zamenu vodovodne mreže pored firme Branko Perišić u dužini od 115 metara duktenim cevima FI 200 i izmeštanje vodovodnih šahti iz zone kružnog toka, zatim povezivanja sa ulicom Jastrebačkom i dovođenje vode u firmu Branko Perišić i izradom fekalne kanalizacije, spajanjem Nisove pumpe i ulice Železničke u kolektor FI 600 koji ide preko pruge i ide prema Jasičkom putu. Pre početka svih radova u saradnji sa preduzećem Železnice Srbije realizovan je alternativni prelaz preko pružnog prelaza sa ograničenim vremenom korišćenja, preko koga će se za vreme izvođenja radova odvijati saobraćaj. Ono što je bitno, saobraćaj se odvija preko tog prelaska i koristimo ulicu Majke Jevrosime i Jastrebačku, znači od kružnog toka Merkura zaobilazimo pored hotela Palas, nisu u funkciji Železnička ulica, nije u funkciji Železnička ulica, to je neka prva faza, a kasnije ćemo se malo i prilagoditi celom teškom saobraćaju. Bitno je da izbegnemo težak saobraćaj, što smo i uradili donošenjem rešenja za ceo grad, da rasteretimo ovu zonu, kako bi težak saobraćaj išao obodom grada i ne bi ometao ovaj pružni prelaz. Znači, apel vozačima i svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da se pridržavaju pravila korišćenja. Vrednost investicije javnog preduzeća Putevi Srbije iznosi 13.400.000 dinara, a radove izvodi Kruševac put. Završetak radova očekuje se do sredine juna ove godine, dodala je zamenica gradonačelnika. Paralelno sa pomenutim radovima, preduzeće Putevi Srbije ulaže sredstvo u izgradnju jedne ulice u industrijskoj zoni od Jasičkog puta do Staklenika Abadić, čija vrednost iznosi oko 15 miliona dinara. Obzirom da je građevinska sezona u toku, infrastrukturni radovi izvode se na više lokacije u gradu, a shodno prioritetima raspisani su i javni pozivi za izvođenje radova u selima na teritoriji grada. Takođe smo otpočeli radove na izgradnji trga Despota Stefana, izvođač radova je Tehnogradnja. Takođe smo pre uvođenja izvođača u posao regulisali sve mreže koje su postojale u trupu samoga puta, u domenu vodovodne i fekalne kanalizacije, u domenu toplovoda. Ovde na Železničkoj ulici nismo imali radove toplovoda, a goru na trgu Despota Stefana jesmo i to velikih radova i takođe gasnih instalacija. U fazi je takođe izvođenje radova na trotoarima u Lameli, na izradi trotoara u Lameli, gde je vodovod takođe sopstvenim sredstvima završio svoj deo posla i očekujemo uvođenje izvođača u posao, to će biti Kruševac put. U fazi javne nabavke je i ulica Jovana Nenada u Lazarici, čije izvođenje očekujemo takođe u ovoj godini, uz pomoć Ministarstva privrede, koje ulaže negde oko 6.400.000 dinara, a grad Kruševac 9.100.000 dinara. Kad se bude završila javna nabavka, očekujemo da će sve biti u redu i da ćemo početi i sa tim radovima. U petak smo raspisali takođe tender za poljske puteve. Mislimo i da će nam to proći uspešno, rok za završetak je mesec dana. Dakle, krenut ćemo na vreme sa revitalizacijom poljskih puteva. Završen je projekat za most na reci Bistrici u Dvoranu i mislim da ćemo to ovih dana takođe raspisati i neku javnu nabavku, tako da je juni potpuno ispunjen nekim infrastrukturnim radovima. Zamenica gradonačelnika Vesna Lazarević dodala je da je u toku izgradnja pešačke i biciklističke staze na Jasičkom putu. Završena je do bioenergane, a radovi se nastavljaju do kružnog toka na zapadnoj zaobilaznici prema Jasici. Takođe, ona se zahvalila svim izvođačima i preduzećima koja su pružila pomoć i podršku u izvođenju radova.